Shubor nakaslem jong unong san Hima. Nongïalam Shnong Thaiñ Komphaduli Pynhap hapo kalangpi sektor Hima Nong Mensau sim ship kila shim ya karai ban Dawa ya ka sarkar jala bakariban Pynhap ya Shnong ka Thaiñ sya jala Meghalaya ha ka jinga Pynbeit put kabalong ha ka wat ka baar ya ka karai na kaliang jong kitay Nongïalam Shnong kila shim ha ka jinga lang kabalalong ha ka arpu ar tarik ubenay nailur ar hajar arpu ar Nongïalam Shnong jong ka Nega dong ka Thaiñ ka bahapa po ka lang pi sektor agani ka wat ka baar jong ka jingi Pynbeit put sementa ka singi gidon hang ne ka Shnong Komphaduli ni yesong ya ka jingalang Nongïalam Shnong di sordar na Shnong ba per po jong ka lang pi sektor ka kentuk na ka Thaiñ kersyai syadu chunet cha Komphaduli pat tanggawai ka sur ni gidon ka jing Dawa bat kata kalong ba ni ki nong Shnong khasi badu garo ni kwa ban sa bat ni kwa ban yai ne ha Meghalaya kata kade ka kasur ka bangi na sim agani ka singi bat em sumdon mano ba pen iya ke kwa sya ka Asam dari ni kwa sya Meghalaya kata kade ka jing yarai jongi agani ka singi halong ya kana tanam neken mena chinga khamunin chingni ma ga pa ga bawnin chinga Meghalaya dong naska uni yes weni bakon dake ya kana tanam neken chinga mungspung dare phang burkhle dole donga umkhamdol asam umthli kambal chirang yerongdang maudangkop talimara ya site ni phalong ye yes weni wa kana namka chinga arang polisa ka ha Meghalaya o mena chinga Meghalaya chugumak dong naska aro chinga gemekan igiunghe chinga ya plak ko dak manaha ani patarang ko chinga mat manaha uni men chinga de plak kan Meghalaya chi tungna namke usung ang chinga langpi sektor ni nengo nga chinga dao Meghalaya dongna tanam nekpa songrang ko anga ya somen ko anga tenga langpio ni Komphaduli ni dole donga ni kersayo na cek songrang jeta songrang donga wa mekan Meghalaya dongna ta ska aru mang ya sali bako da salo meeting kumen ba mani mukango nang nakani ko segap to pren ta ha yarangan anda kepa sini government yang yatani ko yat na tanam naka tela Moi Komphaduli manu moi Meghalaya thakim aru moi okomot halapong kintu mor baba aru ai homayor pora ami Meghalaya bisarisu etiam ami sob Komphaduli manu Meghalaya thakim. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.